švicarski Basel, rumunjska Steaua i poljska Legija, kazahstanski Šahtjor i škotski Celtic. Osim Lige prvaka, igraju se i kvalifikacije za Europsku ligu. Među kvalifikantima više nema nekad apsolutno najvećeg kluba u našoj regiji, Crvene zvezde. Ali iako je Zvezda daleko od nekadašnjih visina, ljubav njezinih brojnih navijača nije pokolebana. Za kraj emisije pogledajte što je učinio Rade Barjaktarović, koji živi u crnogorskom gradiću Berane i od svoje kuće radi pravo svetište Crvene zvezde. Ja sam Rade Barjaktarović iz Berana, imam 55 godina, vatreni navijač Crvene zvezde. Moja ljubav, moje djetinjstvo rodilo se prema Crvenoj zvezdi još kao dječaku na poljanama fudbalskog stadiona i moje pokojna braća kada su me vodile na utakmicu u Beogradu da gledam. Najviše sam volio Dragana Džajića, legendu Crvene zvezde svih vremena, pa tada se nije bilo u to doba imalo boja raznih i to, farbali smo majice, uzimali smo cigle, pisali broj 11 na njima. Kao što vidite, moja kuća i sve toliko otišlo prema Crvenoj zvezdi da je to jače od mene samoga. Ovo je vrsta muzeja koju sam ja napravio posvećena Crvenoj zvezdi. Tu su sve legende Crvene zvezde, fudbaleri i imena svetskog fudbala koji su dolazili ko mene i navraćali. To je Vladica Popović, Pižon, onda je gore Duško Jovanović, legenda, Radmanović, Šestić, Borovnica. Jedan od njih je veliki, to je Dejan Sevićević kojega držim u kuću, genija, Dule Savić, legenda, Zvezdin centarfor, moj sin Stefan i ja. Jedan od najljepših dana u životu mome je bio kad je došla komplet Crvena zvezda sa predsjednikom Lukićem kod mene kući. To treba čovjek da doživi, jer je dakle slučaj da nekome dolazi u kuću komplet Crvene zvezde i legende prije 7 godina kada sam osnivao navijački klub Crvena zvezda Berane. Ovo je dres koji je mnogo vredan, original sa utakmice Zvezda Milan. Kada je Jurić uzeo Piksiju i poklonio ga mene. To i dan danas čuvam. To mi je jedna od omiljenih majici. Planovi su dalji, kuća da bude u crveno-bijela fasada, krov dolazi crveni, iza kuće 20-18 metara imam baštu koju sam nasuo, pokušavam da radim šipke u crveno-bijelo, onda dolazi vještačka trava. Pa ja mislim da je to od Boga dato. Ne samo da se navija, svako svoj klub voli, ali mene od Boga zapali moju porodicu da bude Crvena zvezda. Pozdravljam Delije širom svijeta. Zvezda je, život, ostalo su sitnice.